Добрий день, пані Єлена. Ви є посланцем РУСНУ у парламенті або в Скупщині, як вас говорять, Сербії. Що ви можете розказати про історію цієї прекрасної будови, в якій ми тепер знаходимо? Teraz sa nachádzame u Národnej skupštiny Republiky Srbiji, ktorá prešlého roku slavila 100 roky, jak počala výbudov toho parlamentu. Pravena je u državi, ktorá sa volala Kraljevina Srbov, Horvátov i Slovencoch. Koniečno je napravena 1939 roku, ale poneže počala tedy už druhá svetová vojna, nikda Kraljevina Srbov, Horvátov i Slovencov tu nezašedala. Znači, perši useljenci, perši ne povem, ľudze, ktorí tu boli SS jedinky, ktorí boli zaduženi za Balkan. Znači, na tim mesece sme teraz od 1939 roku po 1945 rok bol, ne povem, šedzisko SS jedinkov za Balkan. Posle toho, jak nastala Federativna Republika Jugoslavija, Sojuzna Republika Jugoslavija i imam 9 državi, ktorí od tedy od 1945 roku ponješka isnovali, še menjali, ali uglavnom tu še bilo, naj povem, parlament za šitski republiki, ktorí boli u tedišnjim sustave Jugoslaviji. U tej malej sali, gdje še mi teraz nahodzime, bula, naj povem, taki doljni dom, skupština narodov i narodnoscoh, poneže zname, že boli tedišnja Jugoslavija bola sastavljena z Sloveniji, Čarnej Gori, Makedoniji i drugih republikoh, a centralna skupština, to parlamentarna sala, ktorú naščevíme posle, takže to naj povem, terašnjivi patrunov Narodnej skupštine Republike Srbiji. Mi u tej poslaniki, u tim, naj povem, parlamentu od 2009 roku, s tim, že už tedy 2009 roku nastala Republika Srbija, už tedy od nas, naj povem, pošli i Slovenija i Bosna, napravili svojo samostojne državi i konječno i Čarna Gora. Takže od 2009 roku toto pripada parlamentu Narodnej skupštine Republike Srbiji, ktorá má u dneškajšem dňu Narodna skupština Republike Srbiji ima 250 poslanikov. Među njima zo stranki Liga socijaldemokratov Vojvodini, te regionalne stranki vojvođanske, ktore žiju i Rusnaci. Poslanica i ja, už teraz ne znam u ktorim mandatu, ali sam poslanica od 2008 roku, tedy od 2008 po 2012 bol jeden celý mandat, a evo ti všetky drugi mandati pod Zenješka trvaju rok i pol, rok i daco, pretože še u nas dość často otrimuju parlamentarne vyberanky. Пані Олена, РУСНУ на баці є одною із самих старих діаспор, тому що це вже переселенці, це діаспора, за материнськими землями, за гатарами материнських земель Подкарпаття, Восточної Словаччини, тобто де є РУСНУ корінним населенням. Як ви рахуєте, ви тут маєте ті права, якими має користуватися кожен народ? Ja sem nalažem na samem počatku, že tu Rusnaci i Ukrajinci še boli dva. Nazija Marija Terezija po svojim dekretu preseljela z Hornje i žene, z tej tromeđi, da kedišnji Austro-Ugarske, Južne i Poljske, Vostočne i Slovatske i Zakarpatja, Podkarpatja. Od toho dňa ja nie čula, že bi še Rusnaci da kedi vyjašnjivali, ako čusovali, ako Ukrajinci. Znači, mi tu prišli jak Rusnaci i do Zenješka posle 270 rokov, 267 rokov, mi še vyjašnjujeme i čusujeme jak od Rusnaci. Nas, teraz už kelo tu državi bolo nikda nje nahanjala, abo nje pritiskala, abo nje asimilovala do Ukrajincov. Ukrajinci še boli jedno, Rusnaci boli še Rusnaci, s tim, že še po jedni može biti Rusnaci čustvuju, oni še nie čustvuju kot Ukrajinci, ali trimaju že Ukrajina matična država. Co думам, že pri Rusnacov u Srbiji stvarja jakiših otpor, pretože ja ne možem povedati, že mi Ukrajina matična država, kad jedina Ukrajina od všetkih postkomunističnih država ne pripoznava Rusnacov. Takže toto ich opredzeljenje, думам, že
може бо со вони дека и надрилјували меѓу руснацов, али то нигде немало нијаки добри Бог и нигде то не зажило. Значи, руснаци од 1751 року, кога направени тот декрет о преселењу због Марии Терезии, ше ту чувствували од руснаци, значи шитски ту кед приходзели, беше основали вала руски керестур, бач керестур теди, направили, формували перше школу и церкву греко-католицку, претоже шитски руснаци, ktorих Марија Терезија тади населила греко-католики, ми ту немаме православни, значи руснаци шитски греко-католики, тако сме формували своји русински школи и формували сме своју церкву и то так подзем Nješka. Nješka už u tim sučasnim, najpovem, globalnim Švece, kada Republika Srbija napravila svoju, najpovem, instituciji za nacionalni menšini, pred, ne znam, už teraz 17 rokami napravila i nacionalni sovit i nacionalnih zajednicoh. Nigde nje bilo, že nacionalni sovit Rusnacog smuška Ukrajincoh, a boja Rusnaci imaju nacionalni sovit Rusnacov, Ukrajinci imaju nacionalni sovit Ukrajincov. To je jedni parlamentarni vibranki, ktorí še formuju každi 4 roki i to tak tirva. Rusnaci u Vojvodini. U Vojvodini postoja 6.000 službeni jaziki. Za ukrajinski jazik nije službeni jazik, pretože ih je zmalo, ali ruski jazik u službenim hasnovanju. Znači, srpski, mađarski, slovatski, rumunski, rusinski i horvatski jazik, to ti 5 jaziki u službenim hasnovanju. Znači, u vojvođanskim parlamentu, ktorý má 120 poslanikov, každý poslanik može beš dole za svojim macerinskim jaziku. Ja še borim, že bi to bilo i u tim parlamentu, i u parlamentu Republike Srbije, pretože Ustav predvidzuje šitski prava nacionalnim menšinom. Znači, u Srbiji je skoro 20% nacionalnih menšinov i to ti, ktorí majú zdobuti prava, a Rusnaci u Republike Srbije imaju zdobuti prava, Ukrajinci to nemajú, a mi máme, pretože sme tu 270 roki i imame svoju školi, imame obrazovanje na rusinskim jaziku, keresture, ljudjove u kocure, imame školi ljem na rusinskim jaziku, znači od 1. po 8. klasu šitski predmeti še vyučuju ljem na rusinskim jaziku, znači mi imame profesoru i za matematiku, i za geografiju, i za šitski predmeti. I vsi ведуться на русинському язику. Znači, nastava i gimnazija u ruskim keresture, jedina gimnazija na Švece, gdje še nastava otrimuje ljem po rusinski. Máme katedru za rusinski jazik i literaturu, ktorá postoji 14 roki. Toto katedru za rusinski jazik zakončila i ja. Máme svoju instituciji ruske slovo, ktoré tých dňoch, ale prešlého roku preslavilo 70 roki. Znači, jak novinska agencija, novini nie formovani ani u Jugoslaviji, ali išće het u Kraljevini Serbo, Horvatov i Slovencov naš jazik kodifikovani išće 1923. roku, kad nam višao perši pravopis i perša gramatika. Znači, od tedi mi máme jazik, ktorý Republika Srbija podzem Nješka pripoznava jak urjadovi jazik. Це дуже добре, тому що на Україні несеться дуже друга інформація. Там розказують, що із 1753 року перша школа, яка була зроблена вже через 2 роки, як сюди переселилися русино, це була українська школа. Що Гавріл Костельник у 1923 році зробив граматику українського язика. То, що все, що тут робилося, все, що розвивали русини на батці, то преподносилося на Україні як українська культура, як український язик, як українська література. І тому дуже важливо знати, ми позирали матеріали переписа, постійного переписа, і там більше як 15 тисяч челяді у батці записалися суто русинами і маленько більше як 5 тисяч українців. Тобто цей розділ є. І такого поняття, як русин-українець, у вас не приймається.
Українці, а на Подкарпатті несеться доказ друга інформація. І тому, коли русини Подкарпаття починають просити для себе якихось прав, як прав нацменшин, корінного населення Подкарпаття, то їм починають говорити, що вони є субетносом. І наводиться приклад якраз іменно з Бачки, а там русини українці. Тому це для нас дуже важливо. Mi tu u Srbiji s tim nigde nemali problem. Ja ne znam, že bi dahto mnje, abo mojih didov, abo už teraz starši generaciji nahvarjala, abo dakle, že to pisalo, že on može biti Ukrajinec. Ja se še s tim nigde ne stretla, ja s tim nigde nemala problem i ja ne žila u tim okruženju, že ja môžem byť Ukrajinka, abo že ja ne môžem byť Rusinka. Ja ani o tým nikde ne rozdomovala, že ja da co inše, ani Rusinka som. Прекрасно. Кілько у вас є русинських організацій і будьте добрі, які можете перерахувати? Domaći, ktorý... Pa ce, mi máme državni instituciji, znači u nas všetko, co formuje država, to državna institucija i ona to država i finansuje. A máme organizaciji, ktorý, jak napríklad Združenja graždanov, ktorý država nekakših sposob finansuje, ali z zmenšima sredstvami. Znači, u Srbiji, okrem toho, že máme školi, to što finansuje z državnog budžetu rozpočetu, školi, máme Ruske slovo, novinsko-vydavateljnu ustanovu, ktorá vydáva noviny, dzecinski noviny, ktorí toho roku budú slaviť 80 roky, jak dzecinski noviny vychodza. Máme tu u tým ruskim slove, u tej, najpovem, novinsko-vydavateljnej ustanovi, máme vydavateljnu ustanovu, ktorá vydáva knjižky. I to všetko finansuje država. Znači, tu je skoro 25 zanjatih, každý mešac dostavaju porjadnje placu i dotaciji za vydavanja, ktorý vydavaju. Potim máme Zavod za kulturu vojvođanskih Rusnacov. To je institucija, ktorá še stara o kulturi. Ona zažne vydava, tak ne povem, kapitalnejší vydanja i kapitalnejší knjižky, ktorí še dotikajú istoriji, kulturi, torižni monografiju o rusinskih valaloh i tak dalje. Organizuje centralne šveto, nacionalne šveto Rusnacov 17. januara, bo tu dzenket potpisani kontrakt o preseljenju Rusnacov s Hornje i Željmi na Dolinju. Takže to tiž jedna institucija, ktorá važna u tej državi, to Zavod za kulturu vojvođanskih Rusnacov. Máme potim rižni domi kulturi po mestoh, abo kulturno-umetnički društvo po mestoh gdje živi Rusnaci. Máme Nacionalni sovjet Rusnacov. To institucija, naj povem, mali parlament, ktorý majú všetky nacionalni menšiny, ktorí za toto zainteresovani. A do Nacionalnog sovjetu še dohodzi tak, že napríklad na popisu 2011 roku Rusnacov bolo 15 000, ale kto žada, že by vyšlo na vyberanky za Nacionalni sovjet, može še upisati do okremnog vyberankovog spisku. Znači, mi musíme pojsť do svojej lokalnej samoupravi, dobijeme jeden formular, gdje piše, že ja, Olena Papuga, ja še vyjašnjujem, že som pripadnica rusinske nacionalne menšini. S tim uhodzim do bazi okremnog vyberankovog spisku, dobivam povolanku za vyberanke za Nacionalni sovjet. Znači, tu še kolo 9 000 Rusnaci, po to jezidzeci, rozumice, nepolnolitni, ktorí nemajú pravo vyberanja i tak dalje. Znači, všetky toti 9 000 Rusnaci majú pravo, že by učestvovali, vyšli na vyberanke za Nacionalni sovjet. Vyberanke za Nacionalni sovjet čo organizujú každého 4. roku, budú toho roku na jeseň, poneže boli 2004. roku. Ich organizuje Republična vyberanková komisija, to ta ista komisija še stara o vyberankov za Nacionalni sovjet, ktorá še stara i o tih vyberankov za parlament. Znači, to je jedno državne celo. Tu še jagod i standardno pravia listini, poneže nemame jagod partiji, Rusnaci nemaju svoje partije, ali imaju rižnorodne združenja, takže Ruska matka, ja mam svoje združenje, jagod Rusinska liga, to moja listina, tu še kolo 7-8 listini vidu na toti vyberanki i već na dzenj vyberankov ľudze, ktorí upisani do okremnog vyberankovog spiska, ktorí še vyjašnjeli, jak Rusnaci maju pravo vyberati z Rusnacov
до националного совиту. У нашим русинским националным совиту je 9 členov. Держава дала, že bi se nacionalni совет старал o štyrох oblastoch, znači o obrazovanju, kulturi, službenim kasnovanju jazika i pisma i o informovanju. Znači to 4 oblasti, ktorí dávajú autonomiju jednej nacionalnej menšini, že bi se starala o njih. Mi máme pravo formovati školi, nacionalni sovjet, predškolski ustanovi, máme pravo na svoj majetok, znači država nam dava za svojho budžetu, že bi sme kupili jednom kulturno-umetnickom društvu jaký dom, alebo už teraz co treba. Provadzíme, že či se hasnuje službene hasnovanje jezika i pisma, či se hasnuje u dokumentov, u matičnih knjižkoh i tak dalje. Informovanje provadzi, takže to postoje to ti podkomisiji u tim nacionalnim sovitu. Takže každá nacionalna menšina má to nacionalni sovit. Takže ak mi máme nacionalni sovit, tak majú i Horváti, majú... A Ukrajinci тоже svi imaju okremi od... Okremi, oni majú svoj nacionalni sovit, nam švedijsko nacionalno osovitu u Keresture, ih švedijsko nacionalno osovitu u Kuli. Ja nie vidim, že mi da tu sotrudzujeme. Takže každý nacionalni, oni majú svoj, my máme svoj. I nie mamy nič medzi sobu, ale s tým, že država všetky ti nacionalni soviti objedinjela v jedno, da postoji koordinacija nacionalnih sovitoh, predsjedatelj tih koordinacija nacionalnih sovitoh, to premijerka Ana Brnabić, takže razmešačnje, to ti predstavitelje už teraz všetkých tih nacionalnih sovitoh idu do premijerki i bešeduješe o problemoch. Прекрасно. А яка організація сама стара в Сербії, сама стара русинська організація? Руська матка – це є ще найстаріші організації? Ну, я думам, že Ruska matka najtvrdejša i najstarša naša organizacija, ktorá, думам, добре роби, ali to združenje Raždanov, takže думам, že oni zažem provadzati to nacionalni ruski život по наших главах. Коли ми йшли сюди, то я перечитав один із матеріалів, тому що треба було знати щось про русину Сербії. Я знайшов один з матеріалів, де прочитав, що от якраз українці – це лінгвісти, це історики, які знають, про що вони говорять. В той самий час було преподнесено, що руська матка – то люди, які ніч не мають з історією і слов. Це якісь інженери або люди, які не розуміють то, що вони роблять. І що руська матка – це намного слабша організація, як українська організація. Ну, там, для прикладу, наводиться така постать, як Юліан Тамаш. No, що от представителі українства і в той же самий час організація, там персона не перераховується, але наводиться руська матка як організація таких мало не дилетантів. A to nie pravda, pretože думам, že najpovem, Rusnaci nejse teraz u ostatnjem čaše najbaže organizovani pri nacionalnom osovitu Rusnacov, pretože to državna institucija i kada komu najpovem verja, to nacionalni sovit Rusnacov, pretože nacionalni sovit dostava penježi, nacionalni sovit u calim roku dostanje 110.000 evra za cali rok. Dostava mešačnje, ali to rozumice zažljem institucija, ktorá nas povjazuje z državu. I to думам, že je dobre. Ruska matka, ne povem, to združenje Raždanov, ktoré nej se robi. Sojuz Rusnacov i Ukrajincov, ktorý, ne povem, totalno proukrajinski, думам, že njema bar veliki ugled. Ani njemal nigde veliki ugled medzi Rusnacami, ani njema do dzenješka. Думам, že bar malo Rusnacov jest, ktorí čustvuju, že im Ukrajina matična država, že mi máme toto svidomosť, že my žijeme u Srbiji, že nas Srbija pripoznava, že tu máme nejse všetky práva, teraz, či mi ih všetky hasnujeme, či nie, to už na nas, ali že Rusnaci uopće nigde не були прихильні тому союзу Руснаців і Українців. Це якраз дуже важливо, тому що переселенці із Мукачівщини і з Пряшівщини, які прийшли сюди в 1851 році, вони можуть чувствувати якийсь зов кровли, або кровли Подкарпаття.
тобто своїх братів, які теж не є українцями, но і то, що занесено їм чужа кров, що пробує щось нав'язати щось інородне, воно відмітується руснаками, воно не може це приймати, і це чувствує. Правda, znači, ja ne znam, ali mi máme toto svidomosť, že nás Marija Terezija tu priseljela jak Rusnaco. To čustvo, ktoré mi už 16. 17. generacija, ktorá sme tu u terašnjej Srbiji, máme toto čustvo, že mi tu priseljeni jak Rusnaci i nas nikto ne može teraz povie, že mi tu priseljeni jak od Ukrajinci. Mi točno tu rozdeljujeme, že Ukrajinci, Rusnaci, rozumite? U nas to problem ne postoji, barem postoji tu u malej časti, jedni hrudki malej ľudzov, ktorí môžu byť naiste proukrajinski orijentovani, ali u većini mi to ne čувствujeme, ani nam to nikto ne može povie, že mi Ukrajinci. Що ви нам можете, як народ, який, як представитель народу, який жив окремо від етнічних русинських земель, що ви можете пожелати про Русину Подкарпаття? Na šťastie, že Rusnáci u Srbiji nejste mali všetky privilegii, že by sa začúvali. My nemali problém ani keď bol Tito, ani keď bol Milošević, ani keď bol, da kedy sme mali možda viacej penieži, da kedy sme mali menej penieži, ali to ta direktna asimilacija nigde nie bola taká mocná, že by nás tu zašela. Všetko zaviši od nás, dom, že u ostatnich rokoch tu asimilacija veľká, ali to len do nás, rozumíte, že už teraz to ta globalizacija priniesla toto, že všetci pojedni sebi domaju, že no, na co ja budem Rusna, keď môžem buď Serb, alebo ne znam, môžem buď pripadať z jednej veľkej zajednici. Ali to všetko do nás, že my to ti naše organizaciji tu u Srbiji treba, že by sme še za toto boreli, že by sme pri mladí generaciji začuvali to duh rusnactva, bo my máme všetko, že by sme to začuvali. Co še dotika Ukrajini, mne žal, že tam je najvecej Rusnácoch, že to je jedna sila, že to je jedna moc po čislenosti a že nemáte ani jedno pravo. Думам, že vi na jakýžik spôsob, môže buď ja teraz patraci to zo Srbiji, vi u tim svojim gledanju nacionalnog identiteta i pripoznavanju na jakýžik spôsob osameni. Že vi fakt, že se borite v vašoj organizaciji za svoje pripoznavanje, dopisujete še zo zdržavu, dopisujete še zo vladu, dopisujete še, gledate svoje prava prek paperoh, ali думам, že to nedostatočene. Думам, že dogod ne budete gledati svoje prava u međunarodnih zajednicov, dogod ne budete gledati svoje prava u Zjedinjenih nacijov, dogod ne budete lobirati i gledati poslanikov u Evropskim parlamentu, ktorí počustujú váš duh i ktorí počustujú váš problém, dotlja še to ne porobi veľo. Znači, treba, že by ste še otvorili sprem međunarodnej zajednici, že by ste medzi sobu našli kvalitetnih i šmelih ľudzoch, ktorí najpove majú túto tvrdú ruskosť, že by pošli do tých, či už teraz dajak, my môže byť to tých, ktorí máme môže byť takú väčšiu moc pod državu, bo jest i u drugih državoch parlamentarcov a Rusnáci sú, že by sme môže byť pomohli, že by ste še otvorili i že by ste svoje pripoznavanje gledali u međunarodnih zajednicoch, bo fakt, že Ukrajina vam to ne da. Nie, že vam ona to ne da, ali Ukrajina uopšte nema nijaki interes, že bi pripoznala Rusnacov, bo u vas vidi jednu veliku silu i u vas vidi jednu moc i vidi dobru ceku i jej u každim pohľadze važne ljem, že bi všetky to ti vaše dobri dumki o sebe zahašela i že bi vi za nju ne postojali. Takže думам, že u Ukrajini, po mojem dumanju, ne porobite nič, ali že treba, že by ste še otvorili spram međunarodnih organizacijoh, to jedno, a думам, že potrebne, poneže to teraz u globalnom šveca normalne, že by sme všetkými Rusnáci, ktorí sme môže buď i stradali, i nestradali od komunističnog režimu, gledali, že by še nam komunistični režimi u všetkých tých državoh prebačeli za všetko toto, co nam robili u tých rokoch, keď nas zahartušeli i keď nas ne pripoznavali. Думам, že teraz Šved ide u tej fazi, bez ohľadu u tej globalizaciji, ide ispram toho pomirenja, a думам, že Šved treba, že bi še prebačil Rusnacom. Тобто, keď Україна не чує Руснаку Подкарпаття, то навчує Руснаку Європу, навчує Європейський парламент, навчує голос Європи, куди Україна йде.
pravda. Думам, že Rusnáci treba, že by ukázali, že pripadajú Európskej zajednici. Nie, že pripadajú len svojim državom, o ktorých žijú, ale že pripadajú Európe. Прекрасно.